ubundi ni gake bahura ariko ni inshuti. Ubu ngubu ubushuti ngo babushyize ku ruhande buri wese ngo ari kureba ibye. Wasiri wa mugano wa Faustin. Ndabaza ikibazo kimwe. Hari ingingo arafise plan. Nabari twese dufise plan. It's now or never. Iyo niyo slogan muzanye muri match. Yego, dufise plan. No twebwe plan yacu turanayerekana. It's now or never. Nubu cyangwa ntibizigere biba. Irabirya. Nuyu wa gatandatu cyangwa ntibizigere biba. Nyaboneka. Kubera ko ushingiye ku mateka urahita ubyumva neza. Nta kipe igitsinda imikino ine yikurikiranye muri derby. Ukurikije inzira y'ikitwa ukumenyerana none uko abakinnyi ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe ibitego 4-1 ubu iratandukanye cyane. By'umwihariko niyo kipe ifite defense nziza muri champion igice cyo kwishyura kurusha izindi kipe zose. Yego. Aho urahita ubyumva ko bini bidashobora kwinjira mu izamu rya Rayon Sport no kubonamo igitego ubisigaye bigoye cyane. Igisigaye rero na gace gato ka plan dufite ariko muzabona kuwa gatandatu. Jangwanovic twe ntago dufise pura dufise impamvu kandi burya impamvu irutururo nubizi bakubwira yuko buriya ngo nababuhurisha igihugu cyacu ntago ruko bari bafite ibikoresho bikomeye cyangwa bari benshi ahubwo bari bafite impamvu kurusha abatsinzwe. Yego. So natwe rero dufite impamvu ntago dufise pura. Ngira ngo ndibaza yuko nkuko yaravuze ngo bafite defense nziza nibaza ko natwe dufite ubusatirizi bwiza. Yego. Mu gice cya phase retour kandi ngira ngo igani warabibonye match iheruka ya Champions League haba Mendez haba na Hakimi ngira ngo wabonye ko defense nziza n'ubusatirizi bwiza akenshi ubusatirizi burangiza bugaritse defense nziza ibyo bizaba rero kuri no nshuro nta yindi. Ngiye nkibaza ikibazo kimwe. Umuntu witwa Wasiri abakinnyi bawe muri Murera 11 beza wakwarinya ubaye uri hari ingingo nabahe? 11 igororotse. Yego. Umuzamu Kwizera Olivier. Iburyo Kabangi bumusoga nijuru. Chimanga Yusu. Richard ari kumwe na Likao Faustin. Abedi imbere yabo. Tamba uruhande rumwe. Urundi ruhande Didier. Hanyuma Asmana Kataka. Jangwanovic. 11 kibuje. Ukurikije n'abafite wenda ibibazo by'imvune. Adolphe Mwizamu. Kagege iburyo. Korodi bumoso. Yunus Krema. Ndakoresha mediateri babiri. Ndakoresha nyewe Dauda na Ruboneka. Uruhande rumwe Watara, urundi Kiwanuka, Togu yatakana na Mamadusi. Abo ba defense ndashaka pressing ya Mamadusi ndashaka kuyibona hagati yabare aba defenseur babiri ba Rayon Sport nabasho gutangiza baro kuri kira kibuga kurungana kuri Togu a dropping asa nkukina nimero 10 ariko afasha Mamadusi no muri kuri attaque. Watara uruhande rumwe Kiwano kurundi ruhande ubwo barafinda ari inyuma n'imiriro mu minota za 60 ndanza gusoza ibintu gusa nta kindi. Ikibazo cyanjye ni kigufi soza. Wasiri ni bingahe byawe kuri bingahe bya APR? Rayon Sport ejo iratsinda igitego kimwe ku busa. Ni igitego cyo ku munota wa 75. No munota rawuzi. Ni igitego cyo ku munota wa 75. Sa Jangwanovic. 3-1. Ntacyo kubaza. Nta kintu cyo kubaza kabisa kimwe. 3-1. Ndabesha hano mu bwiyo. Bwana Kwizigi. Ibyo abagabo bose baganira basesengura byose. Iyi match barayinganya. Have genda. Nuko bimeze. Bingahe? Kimwe. Kimwe. Uratangaje irya mukuru. Cya kimwe cyane ko batazakishyura. Kimwe. Barayinganya. Nakada. Wasiri rero turagura tike gute kugira ngo ibintu biryohe? Umuntu wese wifuza kureba iyi match iryoshye kurusha izindi nkenye ziheruka. Yego. No gukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ubundi ukagura itike yawe wikizera uriya muntu ugiye kwiguforwardinga ahubwo muri system aracyarimo amatike injira nawe uguri yawe ubundi byose bigende neza cyane. Derby yashyushye aba bagabo bari tayari. Jangwana ati ngenda shyiramo 3-1 Wasirati ngenda nagamo kimwe ku busa kwizigira ati muzanganya ubwo agiyemo hagati yabo. Gura tike yawe ubundi tuzahure kuri Radio Rwanda twogeza iyi match ariko muzanaze tuyirebe muri stade ubundi ibindi tuzabisesengure mu rubuga rw'imikino kwa mbere. Bye.